December ni riata Sorkar lalut don. December ni riat sang hi somni pathum zir top ni khian Raj Bhavana Mizoram Sorkar thar lakluh in khom swearing in ceremony of Chief Minister and Council of Ministers boss sai anidon. Ramana siam dan chuan December ni riat chomhadar som pakhata Sorkar thar lakluh in khom chan anidona. Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan Chief Minister Tura Rajin omna thu tiam tirin alalutanga Chuminwa Council of Minister Turte alalut le ang. Minister te lakluh na in khom buat sa idan tur hi Nimin Khan, Chief Secretary Dr. Renu Sharma Havin, CS Conference Hall a soiho ani a. Akay noi Department how tu te antel. Chief Secretary chuan, Sorkar lakluh in khom chu apoy mo ema wangin, chanvo le mo purna na Department 10 anti tur antian angay baka. Thatak le zau taka anlen chua atrul thu asoya. Department IO te chu athathe ang berin in buat sei lok na te Rahman Turin acha ani. Tlin le tlin lo PL lian dinga. Intern result kan han sia a. Tlin le tlin lo kan om tangei mai. Mizoram Chief Minister MNF Party President po adin na biala atling zo talawa. Chuti lain mi then khat politics sa anin nam noi ve po kan siat lem lo. Mase in thando na chopchil taka tel ve thar thut te po antlin le loi si. In thana tlin le tlin lo hi party te na ber anina in soithiam ahar ang ring khop mai then kha chuan an bial chunga na tam takan thoka an party mi le sa te po in a poisa ang zong po in an lok puingang maya ma se chu chu tlin na ani vek lo tuntum in thana po Mizoram Chief Minister biala hian na tho na tur poisa chu alut nemin thil tam takti ani a ma se chu chuan Chief Minister chu abiala ahum zo chuang lo titamai mai ila poisa khamman dan dik takamana thataka na kha tho ni ta se enge a anang ti kangai to a chuti lain aizol no chubial MLA chuan thatakin a MLA fan te amanga fel takin ro manna asiama mipuin anlom hle ni turani an thlangtling hne ngang mai poisa hinga viau ma ila aman dana diklo chuan mipui hi kan lo lom chuang vak lo ni inalanga Chief Minister biala poisa manzat le no trubiala poisa manzat hi khai khinchi anilavin alang hetila hian bial then khata chuan Mizoram sikul tam tak apung oma kan poisa puk manga tlinglo le thalo taka sakna lama amo phurtu ber chu atling le nol boka abial chunga sikul tam tak dorom taka sakte chu mipuin an sheto loem moni do ni masi in thlanna hian atling te hi an khing puite zira tling te om thayani a chutiang bokin mi thatak po khing puite an shol miau chuan tlin lo thei takani hebial hi aizol nai vai om chuni se athon thu adang deu ma na chimlama mi pakhat eng party ming po ending se atlingang ti mi pakhat a oma atling ngei bok mimal thatna po anasat chuan chumi omna party chu kan pom ve chun zom mai chin Mizoram Chief Minister chuan an party tlin lo chan chu covid hun har sa wang khani in asoya adik na chin om thayang covid alo lenga ashik en na khol RT-PCR khol om sa rengkha Sorkar khan tum lo wang liao liao win lunglei lama abun hlei theilo tlat maya antlin tak lo chan kha khol kha ani ve thei takani khol kha covid shik en na atana poimo tak ani si a abul chu covid ani ve thau mai covid lai khan pa ber chan chang tur Chief Minister khan mi pui thlamwan na thu mi pui sha ta soi ho lawa kha po kha ngai to tham takani mi pui sha ta thu asoi lo chu thudang covid do na konga khan covid tuar te thlamwan tura Chief Minister pen chuak le mun pui mo to mel te kan mu ho lawa khang thil ati lo kha mi puin kan ngei zon lo phaim niang ti te angai to thei kan mang ante lul nen covid do na lama thei top chwa tu anga kan ngai health department minister chak takin a en kol kha an han endik mo mai boka department le minister na tho ngai to in kha in endik na kha a hun lo viau chu po covid wang alani ta zel kha covid kha tlin lo chan anga kan pu don chuan Sorkar na chel tu laka mi pui ril ru ti khlep tu lian tak ani ati theyang covid do na poisa man dan khan rin ngam a hlo tok lawa kan poisa swa samdan ngei to in ke pu in Sorkar covid do na tur tho lom chun lu kha ka thul thaka mundanga chuan ka thei ang tokin ka peve Sorkar na thokte mi pui mi mirte por sang sang ten covid do na turin poisa an tho chur chura an man ral na lam fel takhi mu tur om lo tlatin ka sia a
poisa chung chang han in zo hi achang chuan a buai thlak riawa chu wangin covid awanga na an tho theilo na lam ai chuan covid kai hnoya sarkar rin hlelna kha aliana engkhole moni cheng sing ni khatman lek po cheng noi chuang senga leya an soi kha michin chang she phadeu te chuan soi chuak cha si lovin covid dauna poisa man dan kha an ril ru in an zo jengani MNF Sorkar Tlin zo lo chan hi Chief Minister hian asoidik mai theye ma se ani ngai dan le mitam tak ngai dan hi ain ang le chuang lo covid wanga na tho thei ho lo anga soi ani lain kamrula le zoram chana te chuan na tho na bil an la thei rengin khati lai mi ni nge tur kha bil tur an nei zel poka mi puitan covid wangin sarkarin na athok theilawa ma se kamrula le zoram chana te bil chu covid khan a reng chuang si lo ni in alang tlata covid wangin MNF sarkar kha pai thla kani ati theyang tling ve talo candidate tam takha mi fel le cha an ni atlang pui thu chuan mi mal fel na le tlin na hi in thana tlin na chan atling theilavin alanga chimlama chuan chung khat leina ni na in kauri atu ema ma se mizoram hun tam taka chuan chung khat leina ni na hian kauri atu thui hlei theilawa party boruak mi puin party an ngei zon na boruak om lo chuan MLA in thana hian mi mal fel na awanga tlin har takani chu wangin amimal tak chuan atling ve talo te hi an chaklo wangi mo an fel lo wangi mulam anilawa an tlo chan party thak se ne takatling tur tam tak chu atling lo jinga an omani chuti lain arampum boruakin atwan ve phak lo tle ma thlafem deule kil khor dewa chuan boruak bil a om thei engponi se thling ve talo jinga tam tak hi chu fel tak tak le I tom tak chenompa atana I tom ramro rel tu atana I tom tak tak an tam mai anom dana tu soisel ma an lo lawa an nung changa rin hlel tur a om lawa a boruakin a hrut thlatel ve mai ti a chiang reng in thlan don le in thlan lai vela poisa manin kauri atulauti ngot thei ani lo laien poisa mang ringot chuan atlin lo thei hle ani ti lunglei LMC in thlan atang khan a hriat to a kawai chian pakhat phei chuan ton result nga lai khan North East ha base na om chun Mizoram ti te in minron soi mana ngei thak nuam tak anina in chutiang fakna du om chu kalem 5 vek ngam lo ma se tu hisabe mo hi chu fel tlat hian ka sia a poisa ka nei chuan candidate cha kan som lo theyanga campaign na tur poisa tam to kan nei chuan kan tling mang ti hi mi then khat ngei dan ani nge in ka sia a he ngei dan nia ka siat lo dik talo hi ke chuan lom om ka ti a candidate changa mi pui thlenga poisa manga chin fel tum hi alo om ka ti ani aizol kho chung khoi lai emo hi chuan vote zon nan poisa aleng viawa a poisa lam chuan ade hle ni te po in ka sia ma se a poisa chilek lo zo kha ne takin atling ta ti sia tani poisa hian thil tam tak alei theya ma se engkim alei theilo ti te po kan sia thar le na ani ve ma na hetianga poisa nei mai then khat nei chan hi chu sum don ngel nget le tlo an nei wang anilawa rin om le thiam taka nalian pui an tho wang ani lo ti hi han siat phei hi chuan poisa nei chelek boxi te an han tling lo hi lom om ang reng tak ani na lai a om hausa po ni lo poisa nei mai then khat nei dan hi chu kan shakil kel lo na in kan ti ve du lo kan theile theilo chu thudang kan thil ti du lo an ti du wang ani ti a hian mi tam tak chu kan chiang viau hausa te hausak chan don chianin lung a oi mol lo candidate zong in pathian an tran chana ma se pathian minglam theu kha tling lo an oma kan tong traya an ti vek thung fil chunga pathian thu mun hne na chakjok tura dil ve ang deu ani thei kan chief minister phei chuan vote zong bom chunga om vek to nuwa tong trai kha la tangkai the ang devin asoya chuti ani chuan tlin lo kha pathian rim rat nge ani ang in than thlir na le ZPM Sorkar David Sailo nota achangin o vote tur ka shelo ti ho te me tur nota a hian avain vote sang ni zasari somsari pariat la yatla a tuichong bia la vote zani som ruklo tla in atlanem berani nota vote mozat mu phalo milang sarjinga puro siam ngeta INC Dr Ngurding liana INC lalrin liana sailo BJP le lal sang loral te INC te antel MLA te kum MLA klingthar somle te kum cho rwal hi
kumsom nga pathum ani a kumsom nga pakhata tanga somruk in kara MLA sompali omin anchanem bera pulal du oma hi opa fal bera kumsom sari pathum ni in kumsom sari chin shim hi pakhat sia a omani ZPM MLA somni pasari te kumcho rwal hi 52.9 ni in MNF MLA som te kumcho rwal hi 54.7 ani thung vote chungchang vote nei noi sari sang khatvel omna Mizoram Assembly in Tlin 2023 a hian heti zong hian clear chinta ila vote la achanga vote mu zat percent ZPM 37.8%, MNF 35%, INC 20.8%, BJP 5%. Apum puya vote mu tamlama hian ZPM le MNF hi anin thlawak lava INC po hi MLA pakhat chau nei ma se vote mu zata chuan chetak an nilawani MP in thlangdu nila in beitok thial tak anlani thei thawani ZPM Tlin na bia sumni pasaria hian noi li sing ruk sang ruk zariat somruk a oma chuta chuan vote noi ni sing khat sang kwa zali somthum panga mu in vote za a somli pasari an mu pha ani ZPM Tlin lo na bia som pathuma hian vote noi khat sing khat sang kwa som pani tla in vote singli sang ria zathum somni an mu a vote za zel somni pani an mu pha chawani ZPM hian vote sang khat mu Tlin lo na bial ni tuichong zali somni pathum le West Tuipui Zasari Somriat Pakwa Aneya Tuichong Bialbi ka ZPM candidate in MNF candidate Ane Elo na Pay Hitsu vote sing khat sang ni chuang dayani ZPM hi anchak lo na biala an nyam tlang puya hei hian an vote share atin yamani in ne na Emilia Tling Tharten an mani nei ber tu an ne na percent chorwal hi 9.8% ani a ZPM candidate 10 an mani nei ber tu an ne na chorwal chu 12% ni in MNF MLA 10 an bitum an ne na chorwal chu 4% ani thung in ne na sang ber hi aizol not chu ni in ZPM candidate Dr. Vanal Thana chuan MNF candidate chu vote sang ruk zanga pani 33% in ani a ne na tlem ber chu tuirial biala pulal dong liana MNF candidate in ZPM candidate vote som pathuma an ne hi ani ruling MLA zinga chaklo na saber chu is always true biala pulal rat ki mani in vote sang li zariat som pakwa 27% na akhing pui ZPM candidate anne elo hi ani Dr. El Thangmo ye chuan vote somli pasari in lengteng biala akhing pui anne lawa ruling MLA zinga chakteu berani party shrai tu pakhat na chief minister nilai le MNF president puzoram thanga chuan akhing pui pulal than sanga ZPM chu is always one biala vote sang ni za pakhatin ane lawa puzoram thanga hi tuirial polling booth a achakti lo chu booth angjong pu in chakna anei manglo ni in ansoi vote la zongjong achangin 38.5% amu in pani na din mun alua MPCC president pulal so ta hian is always 3 biala akhing pui puvi ezai thanza ma ZPM chu vote sangli zariat somthum pathumin ane lawa puso ta hian biala 23.4% vote mu in pathumna din mun a hawani pathumna pulal do oma hian akhing pui pujemal somzwala van chong MNF chu serchi biala vote sang ni zakwa somriat pani in ane a pudu a hian 45.8% vote amupha ani palina puvanlal muaka BJP president chuan dampa biala MNF candidate pularin klwanga sailo chu vote sang li za sumnga pariatin ane lawa palina din hun havin 11.8% vote amu ani vote mutam shim vote sing khat mu phachin te RM chakma MNF tuichong sing khat sang thum zathum somli parok DD chakma BJP tuichong sing khat sang ni zaruk somkwa panga TBC lel ven chunga ZPM West 1 sing khat sang khat zariat somsari pani ngun lian chunga INC Longtai West sing khat sang khat zani somkwa parok Dr. Vanal Thana ZPM Aizol Not Chu sing khat sang khat somli Vizir sanga MNF Longtai West sing khat zariat somruk pali Vanal Thana ZPM Aizol Not 1 sing khat zasari somsari pani Lal Than sanga ZPM Aizol East 1 sing khat zasari somni pasari Lal Ning Lava Mar ZPM Aizol West True sing khat zathum somkwa parok Dr. Lorraine Lalpek Liana Chinza ZPM Longtlai East
sing khat som sari pahni veteran an tril triak mizo mi puinol puiten kan nin thu palang to kan politician rei to te puzoram thanga puton luya pu arlal zirliana pulal rin liana sailo pulal sota te antla a anni ho hi chuan ramtan an thei tok an ti to a active politics hi hwai sen takin chol san ngam to jok se zoram tan mal somna ani to jok ma ang puzoram thanga ban na hi emene fian zoi muang in pom sela indin thar thwai se an tan a hlok berang a ho hi chuan an tho chuak to lawang helam chu du tok ta ila ZPM Sorkar tur lam hoi chinang kumnga a atlak thei kumruk le ka upa ZPM ti in chuang takin Sorkar na an siam nuwa an soijing hle a chuan takpo ani thei kumnga chau Sorkar le MNF chu mizo mi puiten kan pei thla thei ti an chiana tul khop mai ZPM party chakna atling an nilawa neutral ten an thlopna ani ti an sha tanga ya an thatlo chuan kumnga a chiang taka pei thlakin an omle nge yang social media thlenga ZPM chan em thik thu ti che em tam takhi ZPM party member an nilauti chiang hle te se mason kan do mizote han mizoram mangai tu politician kan zonga kan tui hal huam ma ZPM a hian risk kan la chupani ber kan vote thak dan adang lam to a social media kan mang changkaya party ru kol an tlem tel tela vote thaka ru kol a in ru kol lo ten omzia kan nei tamma ma to zo kan hi ei ruk Sorkar nalak diklo contract in pe ka indu sakna uchuak namdang supplier vul len sum siamna project parts of etc te hi mi pui hian an ne in kan ne lwa to a state dang el pha a mason kan du na awanga kan vote thak dan thlenga danglam ta ani hi manfu chat se kan thik thu a chedon thil zong thadwak duak fel duak mason ngal ur kan be seilo ma se inin tiam na le inzor na danglam bikin tumna hi chuan a kom kar thlengin kan thlek che don lawa MNF po in anti tho tilek fanga min shwai ni chuan MNF ming chiat le tin in twar thei kumlamano pang tak ZPM MLA a hian an nuala social media in veng seng manglo thlengin an chiang ani experience nei lo po an tama tuang cha nel mi ma chon thiam diplomacy lama in ngei to leka pu ber tur experience ber tur pu du ala hi aram mak mel le si soichiat do ta pu ming chiat in nu ma por lek chin chwa chan ni alo thlen huna in din hun dik tak alang chiangang ZPM a kan be sei ne hi ZPM hian an cho chiat vai chuan mi pui thi thu hi an twar zo lawanga chor no to mi alo turin phum bo mai thei in lani in thu tiam ti hlo Tlin ringot anilawa diktaka ti hlo Tlin lai hi mi puin kan te fir tur lai ani in MLA te an house chakem party dang ang bokin a right to com advisor VUC GS secretary block right to etc 10 contract na lian an thokngal urem an khosak akang ok kem ti te kan lo endona party dang ang bok in ni chuan ngei dan to kan siam watang re thei huwa maram mangai politician ani kan zon kha pulal du oma tong tam lo phot mai ro tong zor tiam zel zul kha mi puin an ning hle a ama mai nilavin mitha tam tak atlak tir ti thei ma se anui mel ero ngai no bei reng thung CM tumbu reng ini ringot zongin kumngatling lawa tu emanui mel khan kan lung alen le ange thil lo thleng leka ngai to chiang masalawa ngai dan soi nga zung chin lo atha tun in thlandon po khan chanchin buwa Sorkar na lo chel to tu te lo hlaw thong su in sul nu kan chui don lo ti lam hoin isoya Weslama chuan pu TV sia khan CBI kan kawlu tanga kan chui tir don ati box si CM candidate ini to lawa CM ini to dona tong chin sha tanga ya ti baklam soi tlor lavin ti ngei tur le ti chin soi mi kan du ani tlomna MNF ni na ani rualin ZPM Sorkar thana hian shat nuam tak a oma serchi by election atangin khongai na in bul in tan thara party lian pahni in na men lovin an king liana candidate te chu unit 10 sum fai an tan pui te kha achang kanga TV kal tlanga campaign sum khon te kha thil changkang takle thiang hlimani hei mai hi anilo hladuk dak lo nen zurui ne na sa ho mupa campaign sha tur ZPM awang hle a
gospel concert te moti mai turin an pung khoma tong trai rual na an war hle bok hei hi mi puita na shiat nuam ngai zon takani chuti lain an tlin na ni khatlek liama worker chapau thom kan dong hnem hle mai sarkar na thok vau then te vau tong kam ngai tak chak chuak ngal thot chiat tur ngala ZNP atang to a tichin phai kha chu ven ngai an thwa mai thei worker satlia chu an veng seng bik lawang a shwai tu bora headquarters lama film khur deuh se ZPM theine emotia an porwal ruala ral tur chu niu chalte ngai nat na hi ani don ani congress sarkar lai atanga bulchan ani a chelai siam thatur hian a tha ain a chia soi tamatur thin mitam takin a chia rangut soi tur sia mi tlin lo na chia soi tur sia ti an fawa siam thatur hi a chelai ani fawa wangin poi kan tilem lo MNF Sorkar khan min ngai mo hle ti a sha thaya min ve rutu po an chiang ani ma serin ai takin an tuanga cha tuna chuan ZPM nen kum nga chung kan in ma chon ve thung to dona engjiangi an put don ti chu kan re chau zelang MNF Paurak ain ZPM hongat nga tua kan chuak em lawang chumo clip na party dang din munzui zel tur ngai tua na tele thailang chunzom le ila ZPM po an ministry formation lo chuak mai tura tangin soizui tur a chau chan nge yang diktaka mi puitui halna an chokero chuan party dang pakhat zok hi an eiral mai theni